daripada Samudra Pasai, kepada beliau Tuan Guru Fikri, saya pasangkan menjadi keluarga daripada Guru Pasai. Disaksikan oleh Zuriat 9 Ya. Himpunan Zuriat Raja Sultan Senusantara HDRSN menyongsong kejayaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta sejarah di Nusantara, saat ini kami memperingati Isra dan Mi'raj di situs Kerajaan Samudra Pasai, tepatnya di Komplek Makam Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pertama di Samudra Pasai, memerintah tahun 1267 sampai 1297 Miladiah. Dan Samirsa, hari ini berkesempatan dengan Yang Mulia Tengku Badruddin Shah. Terima kasih Pada saudara saya Tuan Guru Fikri yang kami hormati dan sangat banyak membantu kegiatan kita di antara waris Nusantara, dan beliau adalah ketua daripada Himpunan Zuriat Raja Sultan Senusantara. Zuriat daripada Samudra Pasai. Kepada beliau Tuan Guru Fikri, saya pasangkan menjadi keluarga daripada Guru Pasai. disaksikan oleh Zuriat 9 Ya. Masya Allah. Terima kasih apresiasi dari Yang Mulia Tengku Badruddin Shah dari Kesultanan Samudra Pasai. Ini juga merupakan salah satu titik awal kembali kejayaan Samudra Pasai. Baik pemirsa, dari Komplek Makam Sultan Malik As-Saleh, Komplek situs Kerajaan Samudra Pasai, saya juga bersama dengan mewakili 9 negeri. Zuriat Zuriat 9 negeri di Aceh Darussalam, Yang Mulia Tengku Barzaini dari Kerajaan Merdu Aceh Darussalam. Juga Yang Mulia Tengku Riza Mahmud Shah Cunda. Ya, oleh Balang Cik Cunda. Oleh Balang Cunda. Kita ini kan bekerja bersama. Persatuan. InsyaAllah kita akan bersatu Dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Teruna dan